Datangan ayam kampung. Di Padang. Dari Semarang. Jakarta Barat Masjid Padang. Dari Pasar Padang, yang geprek, anggota. Pada launching pertama ini adalah pembukaan rumah makan orang siap Jumat. Selamat siang menjelang siang. Dan hari ini di sini di Haji Tanah Binuang, almarhum anak dari Haji Simon, hajatan kurang pembukaan launching perdana ayam dan geprek menggoda. Geprek launching perdana hari ini. Para jamaah dan supaya Pasar Padang Alhamdulillahirabbil alamin wa nabiyyi wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah innaka ghafurur rahim. Allahumma barik lana ala hadzal bait ya Allah wa ala hadzal usrah ya Allah.
اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم انصر الرحمة والبركة علينا يا الله إنك خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Gojek berawat aktivitas. Ini ada anak yatim piatu. Legitimasinya menggunakan legitimasi matahari nggak boleh. Ada saudara kita Pak Abe. Bagaimana rasanya Pak? Alhamdulillah Pak. Amin. Mudah-mudahan berkah ya Pak. Sampai Ustaz kita. Ada pengobatan juga. Jadi tiba di situ saya berbeda Pak. Kalau tiba di doanya sama beda. Yang didoakan juga sama. Beliau pasiennya buan. Gimana rasanya Dek? Nah. Mana Dek? Rasanya gimana? Mantap. Yang membuatnya orang Jawa Minang itu. Selalu Pak. Dari Sawalunto.